zwishumiswa zwa musi ho wa zwiwo nga ṅwaha gidimbili fumi malo ya badelwa randa dza milioni nthihi ngeno songo tevhedzwa maitele one musi tshitholwa. Vho Tshikwane na mulangi muhulu wa yo khamphani Vho Moses Malesa vho sengiswa nga khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Rustenburg vha vhofhololwa nga beli ya randa dza zwigidi zwa fumi. Vho Moses vha vhofhololwa nga randa dza zwigidi zwiṱanu. Kha ri pfhe muambeli wa mapholisa vha Hawks vundu la North West Vho Tinyiko Mathebula. Marulenaming Trading, which Moses Malesa is the director of, received payment but never delivered the procured materials. Following an investigation, the accused were arrested by members of the Hawks Serious Corruption Investigation Unit. Tshikwane was arrested on Tuesday, the 26th of September 2023, in Hartbeespoort, while Malesa handed himself over this morning, the 27th of September 2023. Their case was postponed to the 16th of October 2023 for further investigation. Vhoramilayo vha vhambulelwa tsengoni ya bulayo zwishukwama yunivesithi ya Fort Hare vha ri vhatshutshisi vha khou tou ongoloisa tsengo nga khole zwishukwama ṱhoḓisiso. Ndi nga murahu ha zwe vhatshutshisi vha humbela uri tsengo a i fhiriselwe phanḓa hu tshi kha ḓi itwa dziṅwe ṱhoḓisiso ngauri vho lindela zwo temendedzwa banngani zwa vhathu vhararu vhe vha farwa. Ramilayo wa vhambulelwa Vho Roni Lisele vha ri vhahumbulelwa vhane vhone vha khou imelela vhone u tou fana na muhumbulelo wa u thoma na wa vhuraru vhe vha litsha zwa humbela beiḽi. Zwino vha vho ḓo humbela beiḽi ngauri tsengo i khou dzhia tshifhinga uri i thome. So they were under the misapprehension that the case would have gone to trial and be finalized. But now they realize that it's far from being finalized. Hence now they are of the view that they should pursue the bail application. Mapholisa vha Mpumalanga vha ri ho thuntshiwa vhathu vhavhili ha u vhala vhavhili vha lovha. Tavern ine a i tsha shuma fhaḽa Nhlalakahle Trust tsini na Calcutta vhuponi ha Mkhutlu. Mapholisa vha ri vhanna vhavhili vhe vha vho ḓiṱama vho dzhena afho fhethu vha sokou thoma u thuntsha vha sa londi vha kona ha u shavha. Muambeli wa mapholisa Vho Sylvie Mhlala vha ri Bekifa Mukwena na Vho Absalom Nkuna vho lovhela henefho ngeno vhe vha huvhala vho gidimiselwa vhuongeloni fhedzi tshivhangi tsha u thuntsha a tsha thu ḓivhea. Our members as well as the paramedics were called to the scene, and upon arrival, the two victims were unfortunately certified dead, while the other two sustained gunshot wounds. We request anyone with information that can assist in the arrest of the suspect to contact the nearest police station or utilize our crime stop number 08 600 1011. Mutolambalelano muhulwane wo wana uri hu na u khwinisea kha zwitatamennde zwa zwiimiswa zwa tshumelo dza nnyi na nnyi Eastern Cape ho sedzwa ṅwaha wa muvhalelano wo fhiraho. Kha zwiimiswa zwa mavhili zwo ṱolwaho zwa 15 zwo wana mivhigo yo kunaho ngeno zwiṱanu zwo sea zwi tshi ṱanama. Musi u khwinisea uho ho khou takalelwa vhukuma, muhasho wa mutakalo, muhasho wa pfunzo na muhasho wa zwa vhuendi i khou vhilaedza. Kha ri pfe muambeli wa muvhuso wa vundu la Eastern Cape Vho Khuselwa Ranki. This is the second consecutive year that the provincial government has achieved a reduction in irregular expenditure. The provincial government has noted areas that require attention, especially in key service delivery portfolios and state-owned enterprises. We will therefore be implementing the AG's recommendations as part of audit improvement plans of the respective departments. Vha muhasho wa pfunzo Western Cape vha ri zwikolo zwi no paḓa maḓana mavhili fuina zwo tshinyadzwa nga maḓumbu mathomoni eno vhege. Minista wa zwa pfunzo Western Cape Vho David Menir vha ri vho vala zwikolo zwa 35 nga ḽavhuvhili vha vala zwa 21 ṋamusi nga nṱhani ya bada dzine dza sa khou tshimbilea zwo vhangwa nga miḓalo nga murahu ha mvula khulu. Fhungo ḽihulwane kha ino awara ḽi khou ri ine ḓorobo wa kale wa masipala wapo wa Rustenburg tshiṱirikini tsha Bojanala vundu la North West Vho Patrick Tshikwane vho farelwa zwiito zwa u fhura. Ndi yone guma mafhungo a awara ya sumbe ndi kha ḓi vha dzinyela maṅwe mafhungo ndi ḓo vhalela nga awara ya malo. Ndaa. Mafhungo aya kha Phalaphala FM vha vho a ḓiselwa nga SABC News yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone sa dzhisia. Tshiṱitshi tshine vha tshi funesa Phalaphala FM. Mutambo hoyu vha u ḓiselwa nga SABC Sport, vhahashi vha tshiofisi vha khaphu ya Rugby World Cup France 2023.
kha ri ḓivhe vhufa hashu ri ḓiphine nga mvelele yashu ngauri ndi zwa ndeme u ḓivha hune wa bva ngauri u ḓivha hune wa bva ndi u ḓiḓivha. Kha ri vhe na nḓivho ya ḓivhazwakale ya vhufa na mvelele yashu. Ṅwedzi wa Khubvumedzi ndi ṅwedzi wa vhufa. Ri pembelela vhufa hashu nga u vhulunga na u ḓiṱongisa na u ḓiphina nga mvelele, luambo na zwinzhi zwa sialala. Ri funa khathihi na u ṱhogomela vhufa hashu. Phalaphala FM. Makhado, Messina, Liverpool, Witvlag. Phalaphala FM 90.7 variwana na ka app ya SABC Plus. Zwa mitambo na Rothiwa Ramsey Ramphumedzi. ndo amba zori ri tshi vhuya fha ri ḓo vha ri khou vhuya na mufumakadzi vho reality wavha hune ri ḓo lavhelesa tournament ya bola ya milenzhe ine zwavhuḓi ndi ya u tou hulisa mashaka nḓila fhano vunḓu ḽa Limpopo. Players that has played football might be at the district level, at the club level. The people that have played soccer, but they might not have necessarily went further than playing for the national team and all that. So which areas around the province are you referring to here? We want that this tournament must be the tournament of the legends of Limpopo. lokovela Ramphumedzi na mubveledzi Tshililo Tshiraiza. Nṋe ndi khou nyanga u tou dzhena kha thimu yanga ine ya vha ya Matondoni Sweepers yo zwi konaho u tamba sizini yoṱhe i si na luzi, fhedza ya tamba playoff dza LFA